Uy, Dayan! Dayan! Naulaw! Ay, grabe titali mo daw kung dito nakita ka dahil tak! Kaya ako kas lang niwati tilapia. Ay, gamin dahil ta, ibad-bad yung mga dahil ta. Ay, karalo ka, Jenny. Among ba dyan ibagbagada nga dress how you want to be addressed? Kaya't na nga sa awan ay depende ti respeto nga maalam no kas ano nga ipresenta tabagim. Siyempre, no ipakitam day talim tag nga day ta, lumtag to matimat mata dagi makakita dita. Kas lang ang limtag nga tilapia. Among no makita da kadagiti tambay dita, awa na ibagad nga magmag na nga tilapia nga bangking tingiwat na. Wala, grabe ka. Matapay kas nakaka-judgmental tita tao tatan. Among ba nga isuti, dakkel nga issue dito'y social media tata, panggap dahi ta panagbadbado. No siga ka no, ti panagbadbado kat maipakpakitam dagita dapat nga maipakita, makapaawis ka dagyay na'y maditipan panunot da, dagyay na'y manyak. Among dagita, agkaiwara, mapangkajay market, aglugang katijip, aduda, dagita mata nga dagita. Dagi madulduling ti matmata dali makakita dati. Uray la tumang cleavage ka na kami ni skirt. Agtay-tayak ti mata dia. Ikan kati very basic nga example niya. Like for example, kumaada ti manok. Amom ti manok no nakakita iti nakalabos nga mais. Siyempre, natural, tarayan na kan sa bato na jay mais. Santo na kanan, tuka-tukaan na, di ba? Ngam padasam nga baduan jay mais, padasam nga isupot jay mais. Ngahan nga makita jay manok. Siyempre, hana nga pagan ano. Taawan ti makasulisog kanya na. Taan niya nga ita nakadulin jay mais. Di ba? Kasla kumano si ka nga balasang. Padasam nga agbado ti usto. Tapos lumabas ka dito ayan ti tambay. Handa ka nga sa gawisiwan. Compared ijene na kami ni skirt, wino makita ti cleavage na ibagad nga, wait wiw, di ba? Kasla na nga ang bibisin nga buwakas no nakakita di ati saba. Gits mo ba ti kayat nga sa uwan jene? Tapos hanla nga dayta, no nakasabat ka kumatinabartak niya, hanla nga sa gawisiw ti maalam, amom kulditang dakapay. Kayat mo ba ti kasjay? Ala, syempre haan, sinumat nga ti makin kayat ti kasjay? O, matlagayam, inka agsukat. Uy, malagip ko pa adijay kasabihan, ma-remember ko, kung ayaw mabastos, magdamit ng maayos. Diba? Tapos ko na napay, kung ayaw mapahiya, kumilos ng tama. Kasjay, ay kababain mat nga agpaiso ko ni Cardo. Baka makita na dahi ito'y limtag nga tilapia, baka baniitan na. May kawit. Bakan to agrup-grupa nga tilapia nga nakangursiit. Day tamanan umandar ti pagka-abukado tarupam. Green-minded. Ala ni daytoy joke lang adi nakaseryoso ka ngay. Madamdama ma-heart attack ka di tati kasi seryoso. Ala nagsukat akon. Baka mabannog di tilapia nga nakanganga. Kaasimot. Hi, Cardo. Secret oil make mukha kasing Hotel sa mo Naging